King nasang makasaw bang mabawas in traffic congestion, energy consumption at makataluki king contemporary at flexible work arrangement na ning Civil Service Commission, petupad niya ning lokal kapanibala na ning syudad San Fernando, Pampanga, ing 4-day compressed work week. Manibat inyang December 4, 2023, may ginang 8 a.m. to 7 p.m., Monday to Thursday ing pamaglubdarang empleyado ning government. Regular pamuri naman ang operasyon darang opisinang Mamya Serbisyo King Health, Social Welfare and Development, Peace and Order at makanyan mo naman ding magrespondi king kalamidad. At kaya rin nimigit pa bulan, masaya ng belitang City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag king CLTV 36 na effective yung karelang alternative work arrangement. Kasi may bawas yung traffic at kakadwa detang mag-opisina hanggang alas 5 na ating lilingunan dan ng ini. Dati rugo kailangan da pang mag-absent para alingunan dang ini, nala kailangan mag-absent. Petutwa na naman inini talapagobrang Cristina Villanueva at sinigurong peg sa agenda ang extension na ini. Ating kaya pong 2 hours na extension oras. So ito pong adjustment, gagawin mi, yapin po itang karagdagan na itang obra mi po, kinaba mi po itang oras mi. So, prepared mi po in sarili mi kanita. Bista man mamabot lang hanggang alas 7 ning bengi king obra at magigisan ni oras Emericel David Tapang para kareng kayang aduang anak istong Lunis hanggang Webis, abibiyan na naman kanukareni ing buo ng Aldo istong Biyernes. Po itang Friday po full time ko po karela. Agagawa ko po at may kikit kami po the whole day. Serve ko lang pong masalese. Samantala bang mo naman maulit ang mga labasan na problema king mabayit at traffic flow king syudad, inawad ning LGU in proper coordination king DPWH at kayang karelang contractor di kareng road constructions king syudad. Agpang kang Kaluwag, peki sabi ra kareng contractor ing pamanintindi, uling metong yang syudad ing San Fernando, inya dapat mong bantenda ing kabilyan ning traffic. Etala tutulutan mag-obra during daytime, especially Monday to Thursday. But Friday to Sunday, pwede lang mag-obra 24/7. So during Monday to Thursday, baka pag-obra lang mo during nighttime. Samantala, balaos naman yung pamagdaw ng periodic evaluation ng Karelang Technical Working Team bang a-assess ang impact at effectiveness na ning mesabing alternative work arrangement. Kaya be Art Consuelo, ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.